برينها لسوريا حشيش مادين هشبر مخدرات أروين زيدتهن أبون هبون جي قالكي كيم بون يعني نوكل هناك ولاتين دنكو لي زيدت فروتن تيب قرانين وبلاف كره لسوريا قالكي كيم بون بيشتي شر 11 سالا لسوريا نها هم لسوريا هم جي الروج أباي كردستان أو مادين هشبر زيد أبونه لعفريني بطيبتي لعفريني ويروجي كيش مراد قلت حب قالكي تين فروتن حبين هشبر مخدرات أروينن او ماده دوان حبان دانا هناك قاچاقجي هنا وان حبان دبن عفني بنا خلقي ده بلاوت كن مالا خلقي خراب دكن هر چند روزان ام دبيسن كو هنا كس هاتنا قرتن حب حشيش بوان هاتيه ديتن لذا خو بنيرن زيدتري 7 كيلو ماده هشبر هاتيه قرتن او ماده جي حبن دبن كاشيان دا هاتيه بجيكرن او حبن هشبر جاليه صيشا درين سينوريه هريما كردستان واتيه قرتن ريفبري آسایش دري سينوري كردستان جي عبد الوهاب محمد جروداوي رقوت او ماده جسوري در باسی باشور كردستان بونه وجبر ويا كيجي 8 كس نها قرتينه ماوی دو حیوانم و بابتی و کو پیزانین درست هبینه کو دل رخ سوریه و هندک مادت بهوش کرده دهی ما تریلک دست سر کرد پارزگاه دو که دو کوگهش لحولی هیت همان گروپن مایت دست سر کرد تقریبا اف ماده بهوش کرد بس شیوه حباهات یا چی کردن تقریبا ویترلی دا نک یعنی 200 کیلو 150 حتی 200 کیلو هنه یه تبلیرش نکی میسی 400 کیلو هنه چند کس بیت اومد بارن حتی که هشت کس مید گرفته و هندکی در ونه یک کشی تری میدانه اول بر وی مادش کی و اینا ببنه کی و اكيد سنورة سوريا الداخل بي واكيد احتمال سرانسري عراق هاد بنا توجه